Hi, assalamualaikum. Welcome back to TMSP Vlogs. And bago tibaw, mag-subscribe na. Lapayan yung nadupunin bell supaya kamu ma-notify bang on video bago sin TMSP Vlogs. And topic na to doon ha ini amon pagyanon stereotype. So without further ado, let's go to the topic. Asal kita niyong di maghati tawiya ha kay panan bang di minsan kita makaingat sin piagbidaan sin hula iban bangsa aun-aun sumabot tao Pilipin in panayma ta tao sugin piagyan atin niya in bangsa ta tao Pilipin aun-aun sumabot tao Saba in panayma ta tao sugin piagyan aun-aun sumabot tao sug atawa orang sulok in panayma ta tao Pilipin in piagyan aun-aun sumabot Filipino damakyanin panayma ta tao sugin piagyan aun-aun sumabot sin ngan hula Pilipin atawa Philippines in panayma ta hula ta in piagyan iban pagbutang ta panji sin Saba ha profile picture ta aun-aun sumabot Saba claim in panayma ta wakilyat to sin tao sug atawa orang sulok mag-claim sin Saba pag-uusat to tagha na sadya may luhala sabab nahinang na political instruments iban pag iyan ta aroy mapaso parahal duklat way hinaran amoy niin pagtawagon stereotype biya dasin pagsabot lawng na sawla na Muslim pagtuy iyanon terrorist sawla na Milikan pagtuy iyanon kafir sawla na Arab pagtuy iyanon Muslim sawla na tausog atawa orang sulok pagtuy tawagon illegal immigrant hasaba atawa pati hasaba sawla na nakahinang karupangan pagtuy iyanon tausugin soon cari subay hihundong na in stereotype atawa pandapat bihato in tausug nakaw na asal aun hula niya piyamarintahan kandil amun sultanate of Sulu muna in pagtawagon bangsa sug salta ha bihayaon in tausug pagi na nainang na Filipino iban Malaysian aun Indonesian, aun mga American, and so on. Jari di man jari generalize bilang tao Pilipin atawa Malaysia katan in tausog. In Filipino matawad bangsa halawom niya biya na sin mga Tagalog, Bisaya, Ilocano, lamod na in tausog. Jari di mo man jari generalize atawa kataanon sin Filipino bilang tausog atawa kataan sin tao Pilipin bilang tausug damikyan in Malaysia aun Malayo, Indian, Chinese ha West Malaysia ha Sarawak aun Iban Malanao and so on hasaba aun Kadazan Duzon, Bajau, Sungay iban orang sulok atawa tausug and so on jari di mo manjari generalize katan sin tao hasaba bilang tausug biada sin sawla na aun mag-claim sin Saba pagtuy ko tumayon but hapabaham mo wakilyat to sin bangsa mo in nag-claim yato hatihan abang mayta sila nag-claim isiyo in nag-claim yato amahan ko bang ko yanon atawa baitaan bawa politik yan sin parinta Pilipin in pag-claim nila sin Saba but gapian in Malaysia usat to pa ko maino-ino bang kabogsiyan na sin tao Saba in bangsa mo ikuikuhon lutangon pa sin mga politician hinangon puon ipagkampening kabongsiyan jimato kaano pa in Pilipin na hinang owners sin Saba yung pagkaradyaan jimato nag-claim hironta magkawa magbalik sin territory bukon magdagdag baw sadya ikaw in tabangan niya ikaw iusan nila dya ko supaya aun puon sin pagkaradyaan nila magpaluwag sin territory amon pag iyanon irredentism supaya maaka din angan-angan sin panuhi King Philip mahinang Greater Philippines biya na sin angan-angan sin Zionist kumawa sin Palestine supaya mahinang Greater Israel ayaw pa ikaw na in butanan sin Philippine minsan in Saba bangaw dapat kanya na ayaw magduklat way hinaran los kaw dari malingkat pa kita ay mahali-hali iban tumangkis supaya kita di mahinang political instruments sin mga politician bang kita ti maayon na ada kita kima batuk yukpuk pa utaw minsan bukon kita in makananam pagkahita jadi yung video ini nagina ko sa video natin na supaya kita makahali ayaw kita tumaayon way bigda paunahon tayo kasalamatan sin bangsa magsukula pag kita sin video
Please like and share. Ayaw malupa mag-subscribe. Stay safe kabayadaran. Assalamualaikum. Bye.